Dobar dan i dobrodošli na kanal Sve za fudbal. Danas ćemo pričati o utakmici Zrinski Mostar protiv Slovana Bratislave. Dakle, u četvrtak u 8 sati u Mostaru se igra utakmica play-offa za Europsku ligu konferencije. Dakle, pobjednik ovog dvomeča ide direktno u grupnu fazu Lige konferencije. U slučaju prolaza Zrinskog to bi bio historijski rezultat za ovaj klub, ali i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer bi prvi put nakon nezavisnosti naš klub igrao u europskom takmičenju. Dakle, sada ćemo se fokusirati na zrinskog protivnika. Slovan Bratislava je slovački klub, dakle, koji ima vrlo dobre rezultate u zadnjih godina. Prošle godine su bili prvaci, igrali su ovu ligu konferencije, bili su treći u svojoj grupi, malo im je falilo da prođu dalje. Dakle, vrlo ozbiljna ekipa koja ima iskustvo. Ove godine su prvenstvo počeli porazom, ali nakon toga su zaredali 4 pobjede i trenutno su prvi na tabeli. Dakle, Bratislava dolazi puna samopouzdanja. Što se tiče evropskih takmičenja, igrali su prvi krug Lige prvaka, prošli su prvo pretkolo, u drugom pretkolu su izbačeni od Ferencvarosa, pobijedili su Ferencvaros u Mađarskoj, ali su nakon toga izgubili 4-1 kod kuće, a u trećem pretkolu za Ligu Evrope, jer su ispali iz Lige prvaka, izbačeni su od Olympiakosa. Odigrali su dvije neriješene utakmice, pa su sa penala ispali od grčkog velikana. Dakle, to pokazuje koliko je ozbiljan protivnik Bratislava. U Zrinski dolazi, dakle, puni samopouzdanja, nemaju nekih velikih zvijezda, imaju Kučku koji je igrao naravno u velikom Milanu, ali osim njega nemaju nekih pretjeranih zvijezda, ali imaju vrlo kvalitetan tim. Dakle, Zrinski treba se oprezno pripremiti za njih i pročitati njihove misli. Znamo da kod kuće Zrinski ima vrlo ozbiljne rezultate, vrlo dobre rezultate. Dakle, u Europi su samo izbačeni od Šerifa, ali kod kuće nisu poraženi, nego su odigrali 0-0, a ove ostale utakmice su kod kuće pobjedili. Što se tiče prvenstva, Zrinski je 2 tekme samo odigrao. Vidimo koliko odlažu utakmice da bi se fokusirali na Europu. To pokazuje koliko im je samo stalo da se plasiraju na ovo evropsko takmičenje. Dakle, znamo da Zrinski će biti potpuno spreman za Slovena iz Bratislave i svakako moramo očekivati veliku utakmicu. Dakle, Zrinski je izgubio jednu prvenstvenu utakmicu, ali to pokazuje da su samo fokusirani na Europu i nadamo se velikom rezultatu. Naprijed Zrinski!